Da li je i vama vožnja bicikla asocijacija noseći potpune slobode dok se kilometrima spuštate nizbrdo ili želite da se oprobate u adrenalinskoj vožnji divljim stazama Fruške gore? Mi smo spremili bicikle i svu potrebnu opremu. Na vama je samo da rezervišete svoju turu i krenete. Predstavljamo vam biciklističku turu ukupne dužine od oko 25 km, koju započinjemo u Sremskim Karlovcima, mesto od izuzetne važnosti za srpsku istoriju i kulturu. Stigli smo u Sremske Karlovce, idemo da čujemo neke zanimljivosti o ovom mestu i da se spremimo za današnju vožnju. Vožnju nastavljamo ka Stražilovu, jednom od izletišta u najstarijem nacionalnom parku Fruška Gora, mesto netaknute prirode, carstvo retkih primeraka biljnog i životinjskog sveta. Na svakom od nivoa smo zastali da pročitamo ponešto od stihova Branka Radičevića. Od kolevke pa do groba najlepše je đačko doba. Jedan je od najlepših stihova srpskog velikog pesnika Branka Radičevića. Mi smo u biciklima krenuli u off-road avanturu da savladamo uspon koji nas vodi do njegovog spomen groba i otkrijemo još neke zanimljivosti o Fruškoj gori, ostrvu nekadašnjeg Panonskog mora. Nakon uzbudljive vožnje šumskim putevima, sledeći odmor pravimo u hladovini jednog od 16 fruškogorskih manastira. Posle predaha vraćamo se ka mestu odakle smo krenuli, ali se prethodno zaustavljamo na prelepom Vidikovcu da bismo uživali u pogledu na Sremske Karlovce, Dunav i šumu koja prekriva njegove obale. Ukoliko ste se odvažili da Srbiju upoznate na ovako uzbudljiv i zanimljiv način, pretražite Bike Tour na našem sajtu i izaberite svoju avanturu. Vidimo se!